جنابند نوچه نارادیو دنگ گل دم باش ایرو 16 جوت مه 2024 چهارشنبه لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدار نیچه منوچه این داوی پیشکش بکن. قراسو CHP جدناف ده مخالفت آل ترکیه جبو پرسکریک انجواکی و سیاسی گاوان ناویجن. اندام کنسای ریوبر که مصطفی قراسو ده بردوام نرخاندن خود ده بیجه CHP جبو کو پرسکریکن بنگهین انجواکی و سیاسی ترکیه مجول نابه بگرانی لسر پرسکریکن آبوری رادوسته. بگومان لترکیه پرسکریکن جتیین آبوری هنه لیچافکانی همو پرسکریکن ترکیه نچاره سرکرنا پرسکریکا کرده. جواک لبندینه که CHP جبو دموکراسی گاوان باویجه و کمیناک دکاره جبو چارەسەریya پرسکریکا کرد آواکرنا کمیسیون اکیل مجلس بخوازه. اگر مجلس دوی پرسکریکا گرینگ در روله نلیزه و چه بکه؟ دزلاتاریا AKP و MHP و اردوغان به سالانه بگلن ترکی خونه ده درجاندن. افنابه دوی گل بیجه ایدی بسه. آلین دموکراتیک چپین ترکی و کردستان مخالفتک باش دکن لیتر ناکه. فاشیزم سردست بویه. اگر پلاتفورما تکوشین هفار بهز نبه و روش خرابتر ببه. اردوغان و باحچلی تفگر آزادیا کرد چپکر سوسیالیست و همو دینامیک دموکراسی ین ترکیه وکت دجمن پیناسه دکن. لایمرال یه حقوق تیب پیکرن تجرید آگران تیسپاندن. زندان و گوارین مالا مرنه به هزاران سیاست مدار گرتینه. هر روش گرتن چه دبن و سخت لسر چاندا کرد هیه. حتی که اورش نه گوهرتن تو کس دبن اورکاری دنینه. اگر CHP دبیجه از پارتی سوسیال دموکراتم بلا اینسیاتیف برسل مرخواه به اشکرهی بیجه بیویسته چارەسەری یک جپرسکریکا کرتره بیدیتن رین اورکاری و شر خرج تو پرسکریکان چارەسەر ناکه. به وی رنگی دستوری نده که AKP و MHP پرسکریکا کرد و شر بکن آموری خواه. دوی CHP وکه پارتی که سوسیال دموکرات بریه هر تشتی دموکراسی ماف مروان و وکویه بپاریزه. نوبت دایکان در روژا دویمینده اندام مجلس دایکی ناشتی لباجارو که تلقه بین یه نافچه سلوپی دو تسبه نوبت جشر رنا جاشتی را اری کرن. جه آمد وان اله مردین جوله مرگ رها سرد ازمیر و مرسینه گلک اندام دایکی ناشتی تولی چالاکی بون. نوبت دایکان جی دوام دکه. دایکان نرازه بون نشان خیانت فدک جیدن. لگل آستنگی و ایریشن لشکرین ترکیه نهمبری چالاکیا نوبت دایک ناشتی به ستران تلیلی و چپکان چالاکیا خود دوام دکن. ماکه لداگر کران خست. میلیسین آزادیا کردستان ماک به داخبیانیه که را گاند که وان آمده لداگر کره که خست پولیسک بریندار بو. لگه برجی کامره این داگر کران هاتن امها کرن. ماکه گوت که میلیسین وان 13 جوتمه ده لدش نقطه اولهی آوانی هزین پولایی یا گریدای مدیریت پولیسان یا نافچه آمد رزان چالاکی کرن. اف چالاکی لدش پولیسین که به هوان ایریشی گلمه جبو آزادی ریبرا پوداکتن کلونان کرن نهاته پیکانین. اف چالاکی ها حساب پرسینه بو. ماکه دازانین که میلیسین وان به بومه این دستان ده قلوبه این پولیسان خستن. ده انجام چالاکی ده پولیسی که ترکیه داگرکر بگرانی بریندار بو و قلوبه زرارک مزندید. تبی که داگرکران پشتی چالاکی لدیجی میلیسان ایریش و اپراسیون دانه دست پیکرنجی میلیسین ماکه برنگه که اوله و گریان خادین خواه. ماکه راگاند که میلیسین وان ده 15 جوتمه ده لطاقه اورمان یا نافچه گوریجی لدیجی کامره این داگرکران چالاکی کرن. ده انجام ده اف کامره و تکنیک هاتنیم ها کرن. بلاهیزین ترکین داگرکر بزارمون که میلیسین ماکی ویردیش ایریشین نامردانا ین دهمبری دایکین ما و گل ما و همو داگرکر و سازیان بکن آرمانج و حساب پرسن. ست روژن رینادن پخشان عزیزی که لگل مالبات و پاره زرین خواه هفدیدنه بکه. کامپانیای آزادی جبو پخشان عزیزی بریا مدیا دیجیتال داخبیانی اکتا و گود ست روش دسر قدخه کرنه هفدیتنا پخشن عزیزی یا لگل مالبات و پارزنن ویره در باسبون. اوین بکرنا مافین مروفانه و دوی دمل دست قدخه بیرا کرن. کامپانی آزادیش پخشن عزیزی ره بانگ لدسلاتاری ایرانی کر که جزای دارده کرنه لپخشن عزیزی هاتیه برین وره بتال کرن و دمل دست وره بردان. لافرینی سوچین چته این دولت ترک بین آف برد دومن
Rêxistina mafê mirovan a Efrîn Sûriyê ragihand ku çeteyên Dewleta Tirka dagirker duşemê şêniyê bi navê Mihemed Walîd Îsa 45 revandin. Bu yer li ser riya Tirindê ya li başûrê bajarê Efrînê pêk hat. Îsa beriya hefteyekê ji Lübnanê vegeriya bû. Devê navberê de çeteyan çardehê cotmehê zeytûnên şêniyê bi navê Muhammed Musa, Ehmed Casim, Nurî Musa, İmat Henan, Muhammed Henan û Ehmed Henan ku zeviyên wan li nêzî gundên Qeretûbê û Qirtîqlê yên bajarê Şerayê ne dizîn. Malbatên çeteyan jî 14 darên hinarê ji zeviyekê li nêzî gundê Enderê dizîn. Zevî yê şêniyê bi navê Hisên Hemo yê jê Endarê ye. Çeteyekî ji bajarokê Doma yê Şamê mala şêniyê bi navê Mihemed Hesen ê ji gundê Stêr ê Efrîn li beramberî $1600 firot çeteyekî din. Beriya ku bifroşe mal dabeşî du beşan kiriye. Rêxistinê da zanîn ku li çerxereya Kaba ya bajarê Efrînê do li ser desteserkirina dikanên şêniyê bi navê Xalid Muhammed ê ji Recoyê ku li nêzî çerxereye çete bihevketine. Li pêşengeha Şehîd Herekol beşdariya xwendekaran. Pêşengeha pirtûkana Şehîd Herekol a heştan di roja xwe ya duyemîn de li hola zanaya bajarê Xamişlo dewam dike. Pêşengeh doh bi beşdariya pêncî û çar weşanxane û saziyan dest pê kiribû. Bi dehan rewşenbîr, nivîskar, lêkolînel, mamoste û xwendekarên zanîngeh û dibistanan endamên saziyên rêveberiya Xweser serdana pêşengehê dikin. Mamosteyên dibistanan bi armanca teşwîqkirina xwendina pirtûkan xwendekarên xwe anîn pêşengehê û beriya ku li pêşengehê bigerin Sûruda ey rexîb gotin. Weşanxaneya Şilêr bi dehan pirtûkên çîrokên zarokan û romanên li ser şoreşa 19 tîrmehê yên bi Kurdî diyarî xwendekaran kirin. Îrodanê êvarê bi sernavê wêje û rexnegiriya wêjeyî li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê nivîskar Merwan Berekat ve dê semîner were dayîn. Pêşenge heta 22 cotmehê dewam dike. Li Darayê Teqîn leşkerekî hikûmeta Şamê hat kuştin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê Sor ragihand ku li bajarê Dêrayê texînek pêk hat. Di encama texînê de leşkerekî Lîwa El Samîn hate kuştin û yekî din ê ji bajarê Înxilê Bakurê Dêrayê birîndar bû. Hate zanîn dema her du leşker li motorsikletekê siwar bibûn bombe bi wan de texiya. Li herêmên dibin kontrola hêzên hikûmeta Şamê de ji ber ku nikare rewşa ewlehiyê li wan herêman kontrol bike gelek bûyerên kuştinê rû didin. Hêzên Şamê li gundewarên Heleb û Rûsyayê li Bakurê Laskiyê da. Navenda çavdêriya mafên mirovan a Sûriyê Sohor da zanîn ku hikûmeta Şamê dora gundê Kefer Teal ê Rojavayê Helebê bi zêdetirî 40 topan û moşekan toparan kir. Di encamê de zirarên mezin yên madî pêk hatin. Her wiha eşkere kir ku balafirên şerên Rûsyayê jî girên Kibanê yên Bakurê Laskiyê bombebaran kirin. Lê tu agahiyên derbarê wendahiyên madî û canî de nehatine bi destxistin. Doh de encama toparana hêzên hikûmeta Şamê ya li dijî bajarê Atrîbeyê li Rojavayê Helebê de kesak hate kuştin û 8 kes birîndar bûn. Her wiha hêzên hikûmeta Şamê bajarê Darîts Eze yê li Rojavayê Helebê jî toparan kir. Werîşe Muradî 6 rojin di grêva birçîbûnê de ye. Tevna mafê mirovan ya Kurdistanê têkildarî rewşa girtiya siyasî Werîşe Muradî bi raporekê ji raya giştî re eşkere kir. Di raporê de tê gotin ku Werîşe Muradî di roja sêşemê ya grêva birçîbûnê de daxwaza bijîşkan ya ji bo şandina beşa tenûristiyê û lêdana derziyên xwarinê red kiriye. Werîşe Muradî endama civaka jinên azad yên Rojhilatê Kurdistanê kijar bi sûçdariya îsyanê bêyî ku were darizandin ji 14 mehan zêdetir e li girtîgeha evîn di xewişa jinan de têgirtin. Di dehê cotmeyê de jî aktivîst û parêzvana mafên jinan Werîşe Muradî bi nameyekê ragihand ku ji bo balê bikişîne ser Îrana ku dibin rûpoşa îslama siyasî de her roj mirovan dikuje û dar da dike dest bi grêva birçîbûnê ya bêdem kiriye. Li Nîjeryayê tanker teqiya nêzî 100 kesî mirin. Berdekê polîsan Lawan Siûsî Adam ji ajansa nûçeyan AFP re axivî û got tanker li Majiya ji bo ku li kamyonekê nekeve ji rê derketiye û texiye.
لگوری تثبیتین مهتان ها 94 کس مرنه و نیزی 5 کسان جی بریندار بونه. یکیتا طبیبان یا نیجریایی جی بانگا بجیشکان کرکو جبو بکار نخواشن همویان درمان بکن بلا بچن تسیسین تندرستی. گدار نیجا منوچه پیشکش کرن دم باش.